Prelas se bliža. Še malo.
The stars were from after we will ride forever to all our relatives who live or we will let you do. Yeah? This area, this roots were restored, finished restored last year, and over here we have wood. The Incas never use wood, or we don't have in Machu Picchu any evidence that they are allowed to use wood. So this is not restored. They have to restore again. And they used to use stones like lintels because the Incas only use lintels, you know, or use lintels in rock, never with like this. Well, when I use this way, we have a tunnel. You need to watch your head, please. Be careful. Like that.
Tiene televizor manualno, skratka ni prav pojdi, da slaba gorica. Ampak tu domačini piše, če je v glavnem. Koga laki, da damo to se da celo fikiramo. Imaš pa res kaj prava, Kusu je ta res svetlo sonce. Po slike prejšnje, tisto posečeno. Hodimo na 4000 metrih. Kako bo šele na 6, ko posnemo, a? Bolj počasi.
Naš saltni govor. Ja. Ampak bomo preživeli, ker imamo smejočega navigatorja. Ja. Samo meni je to malo slabo. Slabo bolj že raje nazaj se ti. Hetam se, ker Ata Karli, ne, hvala Bogu, da si bil v mornarici, pa si povedal, da moram vedno jesti ne preveč, ne premalo, da glih, da ne plava noter.
Ja, pa klase glih obrne takrat. Kaka poza! Je pa res bil potreben čika. Ja, fulja! Tone.
imaš, pa da je nekaj za tabo ostalo, sam to ni delo, da zaslužiš. Ja, sej več. Sej več, kaj se pričuje. Petra. Še enkrat, Jani. Pronuncia 3, Tito 5,
Calma, Buenas 3008, temperatura 18, hora 19, nivel asignado 2700, adelante. Correo 3008 para 2.